Greetings in the wonderful name of our Lord and Saviour Jesus Christ, to our families and our friends this morning. Faatalo fatu I le nitai au, I le swafa manu malo o Yesu Keriso, lo tātou ali'i, ima lo tātou whaola, e faatalo fatu wai I le nitai au, pia na faatalo fatu si o tātou tama, I le taita ino o le tātou sauninga. Greetings also to our friends who are able to be with us this morning. We greet you in the wonderful name that is above every other name, and that's the name of Jesus Christ. And so we welcome you. And as we go through this part of our service, this part is an important part of the body of Christ and the body of believers, where we get to hear from the Lord through the teaching of the Bible. And so the way that we do that here at Peachwood is that we would like to discover the will of the Lord through the teaching of His scriptures and the Word. And so you'll find that today, as we go through our sermon, we take this through one verse at a time, and we try and understand what God's will is. So, let us start with a prayer, and then we'll get into His Word this morning. Praise the Lord. Whaftaitele no mātou atua, I no angana pa ia, o lo avepea no mātou whesosoani, I le aso, ma le aso, a o mātou fōlau le neiva i aso atua, sa lilo yo mātou manatu pe mātou te tau nuku mai, I le neitai au, ai ona o lo, anga le lei ma lo whaamaoni, mo mawhai ai ona mātou, maole maalosi yo mātou tino, a silisili ai o mātou nganga, mātou te o mai, mātou te whaanongolongo I lau fionga pa ia, Tama whamamole, whamania iau au auna, tama tina, ia ai mese le tupulanga, unga li taitasi o whanau, ina ia whapea o na tatala pea o mātou loto, ina ia ina o mātou loto I lau upu moni. E la atu lo mātou tatalo, ia mele nena luenga, lo mātou atua I le swafapele o Yesu. And all of God's children say, Amen. Praise the Lord. We're going to try something a little bit different today. You can see we've upgraded a little bit, so we'll keep our eyes focused on the screen here as we go through our sermon. Amen. O lo tātou hawa o ina le tusile nei a Iakopo. I le vai asona tea nei, sa whapea o na whaangata mai le tātou whaitau, I le whaiupu e se fulu ma le tolu. I le whaiupu na e se fulu ma le tolu, sa whapea o na hawa o ina I le mea lea o le awa nei whailonga tangata. So we've been learning from the book of James in chapter 2. Last week we had finished off and ended off in verse 13, and we'll continue and pick up this morning in verse 14 of chapter 2. But what we've learned from the book of James is that there are a series of tests. O le mea leo lo tātou wa o ina me le tusia Iakopo, e ao ina tofo ina lo tangata whaolaina. Aisea ina ia whaamaunia ia te oe lava ia. A tō fo I maluma o le atua, le whaolatanga ua ia te oe. So we've been learning from the book of James that there are a series of tests to confirm and to authenticate the salvation that you profess. So there's been a series of tests, and the first test was we found in chapter 1, way back in chapter 1, when we were learning about the fact that as a believer in Jesus Christ, you will endure trials. O oia nā le tangata whaolaina, e ele te mi e te uia ai whainga tāmati ngā. There was a second test that we saw in chapter 1 as well. And in chapter 1 we saw from verses 9 right through to from verse 13, through to verse 17, we saw that there is also another test where we will face temptation. But under those temptations, we are not to blame God for those temptations. Because we know that the nature of temptations is from Satan himself. Sa tātou au ina fo'i leisi vaenga o le tofo ina o lo faatuatua, na tātou va aia e mai le whai upu e se fulu ma le tolu, a ngai le whai upu e se fulu ma le fitu, o I tātou te vai e iei fo'i leisi tofo ina oe, le a whaao so ina oe.
Ai na tātou wa o ina mai le upu a le atua, a whaao so ina le tangata, ina ia awane ia, tuua ia lea tua. We also saw another third test, and this was one with regards to our response to hearing God's word. And this was remember, James is a very practical book. So manatua le tusi leo Iakopo, o se tusi faatino. E whaalongolongo i lea o ino le upu po le tusi le nei Iakopo. O le tusi ina ia e loa faatino le soifuanga ola whaaolaina. Le upula lena tatou mata i po le tofotofonga le mai whai po se fulu ma le valu. E o i le whai upu e lua se fulu ma le fitu. Na tatou wa ai e le taliaina e le tangata o lea o le upu a le atua. Lea na tatou i lo le upu a le atua na iei le ata whaataitai o le wha ata. To tele o i tatou e tofo ina i tatou i le wha ata o le upu a le atua. Tatou te tilo pe a whaita wina o nei loa i lea e i tatou mea o tatou lava o langa e au ina whaalelei. So if when we looked at the test of our response to God's word, we saw that in verses 18 right through to the end of chapter 2 was our response to God's word when God's word teaches us. And we understand that God's word, there was an analogy there that it is like a mirror. That it's a mirror. Whenever we read God's word, it actually points out there are parts of our faith and our journey of faith, our walk of faith that we need to adjust, we need to fix. There's a blemish that we need to remove. There is still sin that we need to sort out. So the word became a mirror, but it only is as effective as you would sort that out. It's only as effective as the action that you would take. Tatou mai la i nta apu e lua. Nta apu la e lua na tatou wa ai e iei le whaelonga tangata. O le vaenga la lea o le tofotofonga o le olanga o le kerisiano ina ia aua nei o tātou whaelonga tangata. So then there was chapter 2, and we read right up to verse 13 as I mentioned earlier on. And in chapter 2 there was another test. And this test was to show no favoritism, or do not be partial. That we as believers must not preference others because of their social status or their wealthiness or their community role compared to those of lower status. Ina ia aua nei I whaapea o na whaelonga tangata o na o le mawalunga o le isi tangata, ia ai maulalo le tūlanga o le isi tangata, a ia whaapea o na tātou whaapea o na alofa I tangata umalava. Ai mese ala tātou o loo iai I totonu o le lio o le ainga o le faatuatua. O le isi la tofotofonga le la tātou vaava ai I le tai au le nei. O le tofotofonga o le faatuatua. Po o ola lo faatuatua. Po o le faatuatua wa taua nei e whai upu o le a tātou whaitawina. O le faatuatua o loo mate. O le isi upu sa moa o le mate o le oti pe le aise ola. Awa e iei le faatuatua o loo iai I totonu o a tātou sio manga. E mate le faatuatua. So pe o le tātou whai upuna o le a tātou matamatai I le nei taia. We're going to look at the next test. And the next test is the test between faith that is alive and faith that is dead. And when we look at the word faith, and in this particular test, we will be looking at verses 14 right through to the end of chapter 2. So this will take us this Sunday and next week Sunday to look at the difference between dead faith and living faith. So o le neitai au le atatou tilo I le whaatuatua o loo mate, a le vai aso asau tātou te tilo I le whaatuatua o loo ola. Nai pe o I le vaenga lea o le tusia Iakopo, e au mai pe whaamamawhai e Iakopo le upu lea o le whaatuatua o loo ola. Oe le nā le tangata whaolaina, e tatau ona ia te oe le whaatuatua e ola. Ai wha mai le tatou le upu le tai au le nei, when we look at verse
26, the final verse of chapter 2, it says there in chapter 2, "For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also." For many faith umon mta puna edua, if I pay ole tino ua oti ia pe a te ale nganga, if I pay a foi le faatuatua ua mate pe a le ai ni ngaluwenga. Ole faatuatua e ola, ole faatuatua e yai ngaluwenga. So living faith, according to verse 26, is faith that is evidence through work. So when we look at Titus chapter 2, it says that because we've been redeemed by Christ, Titus chapter 2 verse 14, it says that we've been redeemed to be zealous for good work. The meaning of the word zealous is to have great enthusiasm and passion. So when we look at Titus chapter 2, I love those words of Paul to his young son in the faith. He says, God gave him, Jesus Christ gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed, purify for himself his own special people, zealous for good works, enthusiastic for good works. Those who believe would be zealous and energetic for good works. So when you are a believer, if you call yourself a genuine Christian, you must be zealous for good works. Amen? Ile upuna Paulo ya Tito, pa meile upua Paulo ya Tito, o tātou ua malio Yesu Keriso maua vei tātou mona nuu, fa mei e mā ele ngā I ngaluwenga lelei. Le upuna mā ele ngā pe o le nau tele. Lona winga o le tangata whaaolaina e nau tele ina ia whaapea o na fua mai ni ngaluwenga lelei. Ina ia I loai pe whaamaoni ai lona tangata whaaolaina. Aisea, o le whaafea ngai o le vaenga lea, o le whaatuatua e mate, o le tangata lea, wha mai o ia e talitonu ai le ngalue. O ia e talitonu ai le aini ngaluenga. O le whaatuatua lena, o le whaatuatua e mate. I got a quote from John MacArthur and it says, saving faith is manifest in works. Remember, there's a difference between faith that brings us unto salvation and then there is faith where we are to do good works. Remember, that's found in Ephesians 2. Manatua e yeile whaatuatua e whaolei nai le tangata. Le laifa mei e Paulo I le tusia e fesum tau koe lua, fa mai o le alofa tu noa wa whaolei nai o tau. Le alofa tu noa e whaolei nai I tātou, e fa mai Paulo I le whaatuatua. O na tātou tilo la I upu whaipo se fulu, fa mai, a wā o lana lava ngā luenga I tātou, na whaia I tātou ia te riso Yesu, ina ia whaia ngā luenga lelei. O le whaatuatua e ola, o le whaatuatua e iai ngā luenga. That when we read in Ephesians chapter 2, verse 10, and remembering in that book, Paul writes to the church in Ephesus that we are saved by grace through faith. So that is saving faith. But if you look down in verse 10, it says in verse 10, we are his workmanship created in Christ Jesus for good works. So the evidence of saving faith is the fact that we have good works. There's the outworking of the saving faith that has happened on the inside. Praise the Lord. But when we look at verses 14 to 20, today we're actually specifically going to be looking at what dead faith produces. So le tai ala le nei, tātou te fia whaitau wina le whaipua se fulu ma le wha, se iau o le whaipua lua se fulu, se tātou tilo I le whaatuatua whamai e mate. Se whaitau whaatasi mena le whaipuia, whamamole, suma wha, se iau o le whaipua lua se fulu. We're going to be reading from verses 14 through to verse 20. A mau le whasa moa, tātou whaitau, ia.
O se tua fine, o le foi sana me ai i le aso ma le aso. A fai atu so o tau ia te na tau. I na o ia o tau marana manea. Ia na whanawhana, ia na hona. Na ua le foi atu ia te na tau ni mea. E te tau i le tino. Se ana na auha. E whapea foi e le whaatuatua. Pea whai e le dai na ruenga. E mate lava ia. Ina ua na uia. Whai mai se tas. Oia te oe le whaatuatua. Oia te au foi na ruenga. Ia nā whaari maila ia te au lo whaatuatua ia na ruenga. O te whaari foi ia te oe loko whaatuatua ia na ruenga. Wea tane tonu e toa tasi lava lea tua. Mo le lei lava lea. Mo tani tonu fo i te moni. Ma lato te te mu. Le tangata valea e te lefia i loa ea. Ua mate lava le whaatuatua. Pea le ai i manuenga. I'll start off first and foremost on verse 14 today, and that's where our first part of our sermon will come from. In verse 14 we read still in Ephesians. Verse 14, what does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? And I'd like to talk about three parts today with regards to dead faith. Number one, dead faith has an unprofitable confession. Second, dead faith is unloving. And third, dead faith is unwise. So taane nei o te whiatala no mua i le whaatuatua ua mate. Whamai o le vaenga olo au mei whaikua se funu ma le wha, o le whaatuatua lea e iei le upu i le au ngā. O le upu e le eisona au ngā, o le whaapea mai o le tangata, le whamai e le laina mua, se a le au ngā pe a whai mai se tasi. Le upu nā whai mai. O le upu o le tangata nā o na tautino o lona mutu o ia o le tangata whaolaina ai au noa ma se ngā luenga e loa ai leo langa suia. So that when we look at verse 14, and that's where we come up with this first part of our sermon, the unprofitable confession or the useless confession. Because if we look at verse 14, it says, what does it profit, my brethren, if someone says he has faith? This is someone who professes they are a believer. They profess they are a Christian, but yet have no works or evidence of any work to back the faith up. So this is the first part that we see in verse 14, because remember, if we think about who James is writing to, a tatou manatua o lo tusia e Iakopo upu o lana tusi I tangata talitonu. O tangata iuteia, mantua whai pu mua I mta pu mua o lau tusi le nei I tua inga se fulu ma le lua ua whaasala lawina. O ai tua inga se fulu ma le lua o tangata iuteia, tangata Israelu. So I le mta upu la e lua, wha mai le upu a Iakopo, o u soe. So again, when we look at verse 14, he says, my brethren. So if we look at what does it profit, my brethren. So he's talking to the Jews, he's talking to Jewish people who believe. Whamela I o le upua Iakopo, se a le au ngā. Se a le au ngā o le si winga. O le a le au ngā o le whai atu o le tangata wa ia te ia le whaatuatua, ai le ia te ia ngā ruenga. O le ata o au mai I, o le ata o le tangata e whaapea o na moni mau o ia o le tangata whaatuatua, au noa manganuenga, lona winga, e mate lona whaatuatua. O le whaatuatua lea e mate, e le o iai seola. I say, if you look at Matthew 5, clearly here Jesus says, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Jesus was all about the evidence
of the change in a man's heart. We see at the end of Christ's sermon on the Mount of Olives, in Matthew chapter 7, verse 21, he says, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven." The difference here, he says, not everyone who says, "Lord, Lord." But if you look at the end of what Jesus says, he says, "But he who does the will of my Father in heaven." There's a difference between those who profess they are Christians and the ones who produce evidence, the works of a changed life or a Christian. So that's the test. Peo le tofo tofonga le na o lo tatou mata I le vaenga le o le tusi Iakopo. Fa mai Iakopo uso se ale au nga. Se o le ale au nga o upu pe e fai mai o a o le tangata kerisiano. Ai au nono soifua mangalu wenga e faatino ile o langa suia. So, ole mea fo ilea o lo whaapea ona a vea ma lapata inga o lo au mai e Iakopo. Nei to o tele i o tangata e mawhai ona whaapea atu o au o le tangata e tali tonu ia Yesu. Nei to o tele tangata e whaapea a. Many people will profess that they believe. And many people do walk around, even non-Christians. Yeah, I believe that Christ was the Son of God. And then there are many people within the church, within the body of Christ. And that's who James is addressing here. There are believers that were in amongst the Jewish people that he was writing to, that he was concerned that they were believers, but they were only professing Christians, rather than ones who would want to produce good works as part of the body of believers. And that's a warning. That's a warning that we must not be misled. That we must not mislead ourselves. That there is a deception there. That if you believe that you are a Christian, that if you confess or profess that you're a believer, without any works, without any contributing work or an outworking of your faith, then that's a misleading of yourself. You're deceiving yourself. Because the Bible clearly teaches that the evidence of a changed life is through the good works that God has created for us to do since before time. Amen? Now, awale whaaseseina oe uso matua whaafine ne e manatu o a'ua le tangata talitonu, o a'ua le tangata faatuatua. Ai e whaapea ifo o a'ua le tangata faatuatua, ai au noa malenga lue, au noa male fua mai o lo langa whaaolaina, e whaaseseina ia oe e oe. When we look at Romans chapter 2, here we see the judgment of God. So se sui follow to see famon mole le Romana e lua. Fai pue lima se o fai pue valu o te whaongaina. Sa tato whaongaina fo ile vai aso na te ane. O lo o tau mai ai i le tusi lea. Le whaamasinonga o le atua. So fai tau e iai le whaasala tonu le atua le fai pue lima. Fa mai e au mai le atua le tau I taitasi I tangata e tusa. Maala tau ngaluenga. Praise the Lord. E whaamasino ina ele atua I tātou e tusa maata tau ngaluenga. So fa mai fai pue fitu e tui nātu fo I le ola e whaavavau I e tū maupea I ngaluenga lelei. So oile nā le tangata whaatuatua e ao ina iai le ngaluenga lelei. So when we look at Romans 2, and it talks here specifically about God's righteous judgment, because we see there at the end of verse 5, in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. So this is talking specifically about God's righteous judgment. And it says in verse 6, who will render to each one according to his what? His deeds. So when you are saved, you're saved by grace alone, through faith, but you will be judged according to what you do. There's the evidence of your salvation, which are the deeds. And it says in verse 7,
There's eternal life to those who are by patient continuance doing good, seek for glory, honor, and immortality. But if you look at verse 8, it says, but to those who are self-seeking and do not obey the truth. You know, your works is your obedience. Praise the Lord. Your works is your obedience unto God. Your works, your good works, is that good behavior according to the scriptures. Tato mana tunatu ingan wenga lele, o ngan wenga lele, o lo usitai i lea fionga a lea tua, o lo whaia lea o le upu a lea tua. Nai wha mei whai valu, a o le tōta mai ma le toa sa, i e whina vale, ma e lenga wai i le upu moni, ainga wai i lea mio leanga. O le vainga le na o le tangata, e ta ua o ia o le whamelona lona ngutu, o lona fofonga o au o le tangata whaolaina, ai au noa mga luenga, o le ata le na o upu e le au ngā. Nai whai mei, e whai pua sifuman whai le whai ungo tatou tusi, whai mei e mawhai ea, e le faatuatua, o na whaolaina, pe whaola, ia te ia. If you look at the end of our James text in verse 14, it says, can faith save him? What James is saying here is that can this kind of faith save? What kind of faith? This faith where someone says, I'm a Christian, but have no works. They do not works. There's no outworking of the evidence of that faith, that saving faith that's on the inside. So then James asks the question, can that faith save him? Ona whasiri reo Iakopo, e mawhai ea e le whaatuatua, ona whaolaina pe whaola i lea tangata. O le tali o lo au mai e Iakopo, e le mawhai, aisea, o lo tali le whai koe se furu ma le fitu, o le whaatuatua lea, e oti, e mate. Wha mai whai koe lua suma le ono, o le whaatuatua lea, e mate. So when we look at the question that James asks here, can this faith save? Can this faith that is only professing, can this faith that's only saying that they are a believer without works, can it save? And he answers it throughout the rest of the text. In verse 17 he says, faith by itself, if it does not have works, is dead. And he repeats it again in verse 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. So a professing faith without any works is dead. That's a good way to summarize verse 14. Then we come into verse 15 to 17. And here we see an illustration. If we can just read through verses 15 to 17. So if I tell me if I say more from a mole, ia. Whai wale ofu. Whai atu so. Ina uia o tō manuia. Ina mawhanwhana. Maria maona. Awa le fōa i atu sa te kato i mea te tau i le tiku. Se aro ngā ma. E whapea fōi le whaatuatua. Pea whai e le iai manuia. E mate lava ina ia ua hauia. Verse 15 to 17. If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. The second part that we look at with regards to dead faith, not only is it unprofitable confession, useless confession, because they say they are a Christian, but don't have any works. The second view that we have with regards to dead faith is illustrated by this next section with regards to the response to those in our society that are in most need. O le vaenga lona lua tātou te matamatai i le whaatuatua ua mate, e le ngata ina
e lea o ngā le moli mau po le upu e whaapea mai o ia o le tangata ua faatuatua ai au noa mga luenga. Whamai le wa ainga lona lua o lo iai foi I le ata o le tangata e whaalia ua le ai se alofa. Na whamai le ata whaata I tai le nā o lo iai, whamai o le tangata o iai se mana onga. Whamai o le tangata lea o le uso po le tuwhawhine, whamai ua le ai se ofu, whamai ua le ai fo sana mea ai I le aso ma le aso. O le ata olo au mea Iakopo o le ata o le tangata mativa. A tato mata la I le ata le au mea Iakopo o loo whaafea ngai le tangata talitonu ma tangata o e le ai nia lato mea ai o lato ofu. When we look at the illustration, James brings here in verse 15 that the deprived in our society, or the deprived in the society of those who are reading the letter, are the poor, those who are naked, or those who are without warmth or clothing. It also says those without food. It says there in verse 15, if a brother or sister is naked and destitute of daily food. So this is the group or the illustration that we are getting from James. So one who has dead faith in response to what they see, with regards to the poor in their society, what do they say? It says in verse 16, and one of you says to them, depart in peace, be warmed, be filled, but you do not give them the things which are needed for the body. What does it profit? What's the illustration that we see here? The illustration is that someone sees someone in need, but they say, hey, go in peace. Hey, warm up yourself. Hey, feed yourself. That's basically what James was saying as an illustration. O le ata whate tai lea olo au mai I, wha mei ewa ai atu le tangata I le tangata olo mana au mia se mea ai, o se ofu. Ai wha mai le tali atu, wha mai le whaipusna se fulu, le whaipus se fulu ma leono, wha mai ina oia o tau ma le manuia, ia ma whana, ma ia ma o ona, ua le foa I atu ni mea e tatau I le tino, wha mai la I o Iakopo, o le ale aonga, O le faatuatua o loo mate e au noa ma le alofa. Tele mea e au noa ma ngā luenga, e le au ngālana moni mau o io kerisiano, na e le aisana mea o faatinoa, lua, o le tangata e mate le faatuatua, whamai e au noa fo'i ma le alofa. That when we look at Matthew 25, 41, 46, and here we see the judgment of Jesus Christ on the believers and the unbelievers. And if you read those verses, when the unbelievers come before Jesus Christ, and Jesus says to them, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. This is the judgment of Jesus on those who do not believe. How do we know they do not believe? Jesus says in verse 42, for I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not take me in. Naked, and you did not clothe me. Sick and in prison, and you did not visit me. That when we see the example that we see in James, Jesus gives an example of the judgment that will fall on those who are non-believers. So this example that James gives is an indication that if there is no love for those who are poorest in our society, there is no saving faith. That person has dead faith. So malama mai a. Fa mai le tusi le amata I o le no faita wina le whaperatania. O lo iai le ata po le na o upua a Yesu e whaatatau I le aso o le whaamasinonga. I le whaamasinonga lea fa mai e tu ese ai. E ua faatuatua po e talitonu, ma e le talitonu. Fa mai la le faasalanga I e le talitonu. Fa mai upo Yesu, o tau ua faafanoina o eseia yatea I le afi e faavabau, ua saunia mo le ti apolo, ma ana angelu. Fasumalua awana o fia ai, ai tau tele avane ni mea o te ai ai. Na o fia inu, ai na
ai tautele avane ni vai o te inuai, sa whai au matangata ese, ai lei talia hau e o tau, na o le lava lava, ai taute lei wha o fuina au, na o mai, na au I le fale pui pui foi, ai taute lei asia sia au. Pe o e whetau I le lei upo Iesu ma le mea le tala noa mai ai Iakopo o lo tala noa Iakopo au noa I tātou ma le faatuatua pe a whai e mate lo faatuatua ua le ai fo I se alofa. Amen. Nā lai whai mai e a tātou toi fo I le tātou mata upu I le Efeso wha mai le whai puna e suma fitu e whapea fo I le faatuatua pe a whai e le iai ngā luenga e mate lava ia ina ua na o ia. So e whaapea fo'i le whaatuatua pe a whai e le iai ngā luenga e mate lava ia ina ua na o ia. Pea no whai atu, whai mai whai koe lusu ma leono e whaapea o le tino ua oti pe a te alea nganga e whaapea fo'i le whaatuatua ua mate pe a le iai ni nganga. When we look at verse 17, in verse 17 of our text today, it says there, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. And here I just wanted to highlight the words of Paul in 2 Timothy, chapter 3, verse 5. Because here, Paul refers to Timothy with regards to those who have a form of godliness, but deny its power. So in 2 Timothy chapter 3 verse 5, it reads, having a form of godliness, but denying its power, and from such people turn away. Brothers and sisters, that's what faith without a dead faith looks like when there are no works. Not only is there unproductive profession, but there's also it's unloving. That's another sign of dead faith, because there is no love. Pe ona au mai I le lua le Timoteo alona mata apu tolu. Alona fai upu e lima o lo iai le upu lea Paulo ilona tali I whaale nganga o Timoteo. Pa mai le fai upu le na e lima. Lua le Timoteo alona mata upu e tolu fai upu e lima. O e peise I wa mio atua a o le mana ua I lea mea ua la tau te ina. O le ata lea o le whaatuatua ua mate O e peise I ua mio atua ai e au noa I la tau ma le mana. Le mana lea e mawhai ai o na whaatino pe mawhai ai o na I loa fua o le olanga o le tangata ua suia. O le mana ia fo I lea o le whaamanatu mo tātou It's a good reminder for us as believers. Remembering the book of James is a practical book. It's a book that's telling us how should we outwork the faith that's on the inside. Now we know it's not enough that we just say that we believe. There needs to be evidence that supports what you believe. And if we think about the tests that were from verse 1, chapter 1 through to chapter 2, we saw that those are all practical outworking of our faith. When you endure the test, that's a practical outworking of your faith. When you come up against temptation, that's a practical outworking of our faith. When you respond to God's word and you do something about your life so that it aligns with God's word, that's an outworking of your faith. When you don't show favoritism, that's an outworking of your faith. Amen. Pea tātou mata I le ngā luenga lea o le o tofotofonga e se ia na whaapea o na whaaui mai ai tātou e Iakopo. A tātou wa ai I vaenga mai o tātou mata ai. A wia teimi whaingatā, a e sola ese mai le teimi o le whaososonga, a e ai foi I le tali atu o le tangata I le upo le atua ma e usi tai I le upo le atua. O a mea ia, o ngā luenga ma mea ia. O vaenga malawa ia e mawhai ai ona e ngā lue
e loai o lou faatuatua o loo ola. E le mate. Na le lau tatu iloa, o le faatuatua e mate, fa mai e le au ngā le upu. E le au ngā na upu e whai mai, e le aima se au ngā o le upu o le tangata whai mai, o i o le tangata whaolaina, ai le aininga luenga e whaatinoina. E le o iai se vaenga le tino mai I whafo, e whaamau ni ailo na tangata whaatuatua. Lua, o le si fo I vaenga I loa ai, e mate le whaatuatua, e le ai se alofa. Ma le vaenga muli muli, the last part that we want to look at today is found in verses 18 through to 20. Mana ia la pea tato whaitau mai whaatasi I whai upuia e tolu muli muli, ma le manatu muli muli fo I lea Ai whai mai se tasi ia, Ai whai mai se tasi. o ia te oe le whaatuatua, o ia te aku fo I ngā luenga. Ia, I nā whaali mai ia te aku lo whaatuatua ia ngā luenga. O te whaali atu Ia te oe lo whaatuatua ia ngā luenga. O e tai tonu e tō tasi nā wale atua. o le lea balea. Ua tali tonu fo I te moni, malata o te te mu. Le tangata balea e te le fia I loa ea. I'll just read the last 3 verses for us. 18 to 20 reads, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Here James underlines or underscores or makes a point about faith without works. And the way that he underlines that is that the final part is that faith without works means that this person is unwise. How do we know that he is unwise? It says there in verse 20 that we've just read, it says, but do you want to know, O foolish man? He calls this person, the one with dead faith, foolish. Tato mata I le vaenga lona tolu o te whiatala noai, o le tangata e mate lona whaatuatua, o le e whaingoa Iakopo o le tangata valea. E le ngata e lea o ngā na upu, lua wha mai e wa ai e le aise alofa, ai tolu, o le tangata e valea. O le upu nei wha ngā mai le whai upuna e lua se fulu, wha mai le tangata valea ai. O le upu e leni nei wha li liu mai e le upu Samoan le tangata valea ai. O le upu e taua o le upu kinos. O le upu la lea kinos, wha mai e ngao le mawhauwhau. O lona winga le nā, e ngao le mawhauwhau. When we look at foolish man, the person that has dead faith is foolish. The Greek word for foolish is kinos, and kinos means empty head. So their head or their brain or their mind is empty. He who believes that they can have faith but does not show evidence of works is an empty head, is unwise, is foolish. And that's what James is saying and he lays it down as a challenge. How does he lay it down as a challenge? He says in verse 18, but someone will say, you have faith and I have works. James says, well, show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. And so he underlines it, and he underlines it by saying, you who have dead faith is foolish. You're empty-headed. You're devoid of truth. That's another definition of one who has dead faith. Oe nā le tangata wha mai e yeilo whaatuatua au no manga duenga e whai ngoe Iakopo o le tangata valea. Wha mai la I o le pese luki tau, e ile luki tau pi e luki e Iakopo le tangata whai tau. Wha mai le whai kwesuma valu, o ia te oe le whaatuatua, o ia te au fo inga duenga. Ia, I nā whaali mai ia lo whaatuatua I au ngā duenga, o te whaali atu fo'i, ia te oe lou whaatuatua,
I au ngaluenga. Ele leina nai whaasa mofa mai I nā whaani mai ia lau faatuatua iau ngaluenga. E mawhai fo ia na whaapea, I nā whaani mai ia lau faatuatua e au noa mangaluenga. Ona ngā, o le mele ta mawhai le tai o le ekalesia ia Iakopo ona whaamatala I tangata whai tauko tangata iutaia. E le mawhai ona ta ua lau faatuatua o se faatuatua e moni pea whai e au noa mangaluenga. That's the point. The point he's trying to drive here is that you're foolish if you say that you have faith without works. We're not saved by works, but when we are saved unto good works. That's what Ephesians 2 verse 10 highlights there from Paul. So Paul and James are literally saying the same thing, just the opposite sides of the same coin. You need to be saved by faith, but once you're saved, you need to work, because that's the evidence of your faith. Praise the Lord. So e tutusa le leima nato Iakopo ma Peteru, o le faatuatua e whaolai nai I tātou, amen. Ai a whaolai nei tātou, e au I newa aia pe whaatino, le soifuanga, faatuatua, whapewhea, I au ngaluenga. Nai ai sea, a le aini ngaluenga, e mate le faatuatua. Le whai mai ai la ia Yesu, e mana ia upo Yesu le mata ia na e fitu. Mata ia fitu whai upo suma fitu e lua se fulu. Wha mai upo Yesu I le whai pulea, e whapea foi la au le lei taitasi, mafua mai I fua le lei. A o le la au leanga, e fua mai I fua leanga. E le mawhai I le la au le lei, ona fua mai I fua leanga. E le mawhai foi I le la au leanga, ona fua mai I fua le lei. O la au uma e le fua mai I fua le lei, e taia ia malafo ina I le afi, o lea fo I tau te ilo ai, I la tau, I yo la tau fua. O leo langa Cristiano, o leo langa e fua mai. O leo langa e fua mai I fua le lei. And when we look at Matthew 7, this is where Jesus uses the bearing fruits analogy. That he who believes bears fruits. So we look at verse verse 17 to 20, and it goes on to read, even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. Living faith. Living faith bears fruit. O le tangata faatuatua, e te tau ona fua mai. Se fai tau mai faatasi fa mon mole le lua le Peteru. Lua le Peteru alonam tauku mua mua. Peter also brings up in his epistle with regards to a growing faith. If we see living faith grows. So se su e me la tatou tusi le lua le Peteru, ma tauku mua mua, o I tatou te va ai ai I le lisi o le olanga faatuatua, e va ai ai le tupu tupu, e tupu tupu pea, le olanga o le tangata faatuatua, e va ai a ngā luenga ia. So if you've got 2 Peter chapter 1 verse 5 through to 9. Ia, o le mea lava lea, ia o tō matua whaamalosi ai lava. Ina ia whaokopo ina lea mi o le lei I lo o tō whaatuatua. Ia whaokopo fo'i le poto I lea mi o le lei. Ia whaokopo fo'i le lei ngā ia I le poto. Ma ia whaokopo le ono sai I le lei ngā ia. O le a mi o atua fo'i I le ono sai. Ia whaokopo fo'i le alofa I le auso I le a mi o atua. O le alofa fo'i I le alofa I le auso. A wā pe a maua e o tau ia mea, ma ua whaateleina. O na abea I lea o tau, ma e ua le pa ye. A o e fua mai le iloa le lei o lo tātou alii o Yesu Keriso. Se tawhi mai nā,
Sa tatou va ai le whaipoe lima e o whaipoe valu. O I tatou te va ai ai, nganuenga, le nganuenga ia po le vaainga ia o le tangata o loo iai le faatuatua e ola. Whamai o iai le whamalosi le ia whaapopoina le amiona lei. O loo iai le faatuatua. O loo iai le ngao ia. O loo iai le ono sai. O loo iai le amio atua. O loo iai le alofa I le auso. O loo iai le alofa. Whamaila I o Peteru, a maua mea ia, a tonga lue mea ia, o mea ia I loa ai le whaatuatua o loo ola. Ai wa ai ngā pia mate le whaatuatua, whamai whaipua iwa, a wā o ia e le o iai nei mea. Le ale si whaupunga nā, o ia e le o iai le whaatuatua, o ia o loo mate le whaatuatua, e le aima mea ia whamai, ua ta waso ia, ua wha sengo, ua wha ngalo foi e ia, o le wha mamaina o ana angasala tuwai. So when we read the book of Peter, and Peter from verses 5 through to verse 8 speaks about when you abound in some of the things that we see as believers to be the fruits, to be the outworking of our faith. Look at verse 5, it says there to add faith, virtue, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love. All of these things are outworkings of our faith. But in verse 9 it says, for he who lacks these things. In other words, we can say, he who has dead faith. It says, he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. The final point that we're talking about today is that he who has dead faith is foolish, is unwise. O le manatu muli o le tatou launga le I le nei tai au whamai o le tangata e mate le whaatuatua, o le tangata lea whamai e Iakopo, o le tangata valea, o le vale ia. Whamai le tatou tusi whaitau le whaipua suma le iwa, ua e tali tonu e toa tasi lava le atua. Le whamai le tangata lea e mate lona whaatuatua, o te tali tonu I le atua tolu tasi pa ia. Nana whamai suma le iwa, ua e tali tonu e toa tasi lava le atua, whamai Iakopo, wale lei lava ia. Whamai Iakopo, good on you. We read in verse 19 of our book there, it says that this person who has dead faith, this person, it says, James says to him, you believe that there is one God. You do well. James is acknowledging that this person with so-called faith, now we know that it's dead faith because they only profess it, because there is no works or evidence to back up their genuine faith. So this person says, well, I believe the eternal God. I believe there is a God. And James says in verse 20, well, you do well. But then he goes on to say, it's almost like in a sarcastic tone, he says, you do well, but even the demons believe, and they tremble. Lefa mai le tuse Iakopo, fa mai e tali tonu o le tangata o loo, e whai mai lau moli mau o oe o le tangata whaatuatua, e le lei, māneia. A sina pona, e o I te moni, e tali tonu fo I lātou I le atua. Lono winga, e lea o ngā le nā o na tali tonu. Uso matua whawhine, e lea o ngā le nā o na whai mai e te tali tonu. Ai tā ua le iloa o le ola o lo whaatuatua, te a iai nganuenga. That when we consider the word of God this morning, it is not enough that you just believe. You need the works. There needs to be evidence to back up what you believe. To back up, if you believe in your heart of hearts that you are forgiven, that you have been redeemed, that God has atoned and sent his son to die for your sins, praise the Lord. But the difference between a believer and a genuine, authentic believer, a life of a born-again believer, is the works. It's the evidence. It's the commitment to works. Because James is saying here in verse 19, well,
If you believe there is a God, well, even the demons believe there is a God. And yet they tremble. They believe and have emotions. Demons, they fear God. But one with dead faith, he just professes he's a believer, but doesn't action anything. There is no action. They have dead faith. What's the meaning of dead faith? They're not saved at all. That's dead faith. Because if you profess you're a believer, yet there are no actions to back it up, you're not a believer. And that's the truth. Amen? Amen. It's a hard pill to swallow, but it's God's truth. You need the works to back it up. And the final point that I just want to make to finish us off is right at the end of verse 20, where he says, but do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? For me le fai unga fai pua lusful, for me le tangata vale ai, e te lefia I loa ea, ua mate lava le faatuatua, pe a le ai ni ngā luenga. For me upua paulo ia tito, mtaupu mo mua, alona fai pua se furu ma le lima suma le ono. Uma mame uma ye ua loto mama. A we loto ele lea ma le faatuatua, ele mama ia te ila tau se mea tasi. Ua ele leo lato ma faufau, a toa ma o lato loto fua teifo. Ua lato tauane, ua lato I loa lea tua, ai faafiti ia te ia lato na venga. O inosia I lato, ma faanonga ta, lato te le faamaoni foi, I se ngā luenga te le e tasi. O le faamaoni o upuia Paulo ia tito, ona, ai mata mai whaitau I upuia a Paulo ia tito, whamai o tangata ia whamai walato I loa lea tua. Lela pe ona tato tala noa I le tai au le ni, o e na ona I loa, o e na ona moli mau pe whai mai na tō te tari tonu. A whamai le upuna Paulo ia tito, whamai ai whaafiti ia te ia lato ngā luenga. Nāle wingo le whaafiti ia lato ngā luenga. Lato te le ngā luenga. Lato te ena. Whamai la o le wingo tangata nei, whamai o inosia I lato, whamai o tangata whaalongo tata, whamai o tangata le whaamau. So when we consider the word of Paul to Titus as he writes to this leader of the church, and in 15 and 16 of chapter 1, Paul writes these insightful words, and he says to Titus, and it aligns closely to what we're talking about here with regards to works as evidence of your faith. And he says in verse 15, to the pure, all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving. And we've been talking about dead faith. Dead faith are those who Paul refers to here as defiled and unbelieving. Nothing is pure, but even their mind and conscience are defiled. Then he goes on to say in verse 16, they profess to know God, but in works they deny him. Paul calls them these things. Paul says they are abominable, they are disobedient, and disqualified for every good work. It's a huge challenge that the Word of God gives us, but it's great to understand the truth. There is a difference between living faith and dead faith. O le matangofia le upua le atua mo I tātou le tai au le nei, ina ia e mana malama oe le nā le tangata kerisiano, e iei le ese esenga o le faatuatua o lo ola. A iei fo'i la I lātou o lo iei le faatuatua whamai o lo o mati. Le lai whamai iei le whai upu le nā o le tatou tusi whaitau I le tai au le nei, Iakopo nā e lua whai upu se fulu ma le fitu, e whaapea fo'i le faatuatua, pe a whai e le iei ni ngā luenga, e mate lava ia ina ua na o ia. Amen? So uso matu whaafine, tatou tau numu mai le whai unga o tatou mata upu I le ni tai au Pela ona tatou whaanongongo, e tolu ni vaenga o tatou wa ai ai le tangata e mate lona whaatuatua mua, e lea o ngā na upu. Lua, whamai o le tangata e lea lofa,
e va ai atu I e o lo mana o mia le pesosongani ai le loto I ai. Tolu, o tātou I loa whamai Iakopo o le tangata lea, o le tangata valea. Lea la whamai Paulo ia tito, o le tangata e inosia, e whaalungo tā, to e le whaamaoni. So when we look and consider the word of the Lord today, next week we'll look at living faith. A lot more positive, huh? But that's a good thing with the word of God. It's sweet and sour. But today it's understanding that there's both living faith, but you need to understand it's a test. You need to consider, well, have I got dead faith or living faith? You can take that away today, yeah. Because dead faith, what represents dead faith is unproductive confession. This is the person that just professes they're a Christian, refuses to do anything, refuses to outwork the evidence of their faith. 2, the person with dead faith is unloving. Those who we see that need the most help, how can we act out or outwork our faith? The person with dead faith says, hey, go in peace, warm yourself, feed yourself. You know, we see the ones that come up to our windows there, we wind up the window, praise the Lord. Well, you've got a few spare coins in your coin box. And then the third part is that the person with dead faith is unwise. This person is disobedient and is disqualified, Paul says in Titus, for every good work. So if you hear that talk, may the word of the Lord encourage you. Amen? That the word of God is here to encourage us, edify us, sharpen us, and continue to convict us. So to test us. Yeah? Amen? So let us read these this verse that I've highlighted for today. Iakopo e lua whai se furu ma le wha I ia. O soe, se ale o ngā pia whai mai se tasi o ia te ia le faatuatua. Ai le ia te ia manu. James 2:14. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith, but does not have works? Let us stand and we'll pray to finish off our sermon today. Ia le tua tatu talo whaatasi. E whaai mai le upo le tua le nita au. Whatai tai mai upo le nita talo. Le tuai. Whawhitai tele. Ua ofa alongo. Ina upu. Whaamanatu ia te au. Ilo faatuatua. Po ola. Po omate. Ia owi loa. E tatau. Ona o ngā lue. E loa le faatuatua. I ngā luenga vaaia. Whawhitai sili. Ona ole ngā luenga mai a. Olo walo o Yesu Kiriso. Na maliu. E whaama ngalo ai a. Ole vi inga. E fo'i atu oe. E whaavavau lava. Amen. Lord, we are so grateful that we have your truth. That your truth does not deny us of anything. And so, Lord, we hear again that James has given another test. And this is the test of living faith or dead faith. Help us, Lord, to identify if there are areas, Lord, that there has been a great mirror put before us today to test whether or not we have dead faith or living faith. And Father, we come before you and we repent and we confess. Definitely there are things that we do or selfishly, Father God, but we repent of these things before you and we give you glory for your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Ia tua tatoa lalo mai lalo. Paftai ono Yesu. Amen. Tu inatu i tatu te maa.